Neden ede Esther Smith ɔse awurade made nyina nimu ayen na ensie nye wei na yesre ede ama yahwefo ewo Sompa TV so brekona no nso no wona ewo Asante Mantem a etie yen ewo Sompa 93.1 FM utwa po ekwa soja anasa wo man mu a obetimi afollow yen ewo Facebook eye Sompa 93.1 FM na YouTube no nso eye Sompa TV online no nso channel nso se opese wonya e wo ho a eye sompaonline.com anase tara1media.com obenya eho nyina live sade medican aka no yeguso ekeka niam abom sade be ya nyankopon eye yadoma ochena anopa yenua no kwasem se nyankopon wosrasronko ewo no so na ba manyosem nso a nyankopon abie na dwene no nidin ede yaw omanhene yaw adu boache nyankopon ya adoma ochena no pa no num ekosise no nsia ebebo no mobete no enka Sompa 93.1 mobete nka what the food for thought ebebreo na owie a hye no nso ne na wotwe a edi animu no na kire se what the ade ache bia enso ede abreo eno ena ne no ya launchi abrantie ba ko anidin ede boama Livia Boga ne ya launchi no me sha wo bo kira nso ye be launchi foforo kire se eniema egu akwan mu Sompa TV ene Sompa FM ede ba no enya sem ketwa etikoso a ene yen entra enche mi bia homa no 0551931931 0551931931 anase 0548931931 0548931931 na enche mi bia homa no na onso ba bia otie nka firi no wa me hu se e bia hana me wo yetemu nka efiri ho a e bia me hwewo ewo Sompa 93.1 na yemo enkomo ba anwumre no me nuano mu a omoboa me wo ha na yakeka niema abomu no ano den nyasam ketwa me nuana na yaw ewo ha oye Sompa Jumayeni sanso ena school fees enso eye Sompa Jumayeni omo ewo ha school fees ma me san mo akwa ba biom na ho ti sei oho ye pa okay ye da rade ase yanhwe nyankopon aya adom a sa oho ye pa okay nyankopon ya adom a ochena anopa nonum Sompa 93.1 kwan say odi food for thought ebebre yen ede na wo hwehwe de na wo twen okay message share for ne senya satira manfo won se kasatire wo hoyi ehia pa odu wo ba wotimi fa adwene bi nenso se unya ne kasatira ya na eboa obitimi fa plan so obi ko yesei nenso kasatire bi a obenya free obi ho no etimi esesa na dwen Sompa 93.1 ema wono so etimi tu anamon papa ma ne boa no eno nti wo hwe food for thought no se ne amanfo aye poised for action okay wo mo twen because mo manya so mfa so de wo mo nim okay sanse ahomachi be 5 wa sorry a wo boaboa ho se obekọ adwuma so unya wo bi a obekasa kire wo obetuufo obi wo kura na waye na adwen se ni neighbor ne yonko woni ne wo adwuma mu adeche na okwa woni no ntokwa bi o mo kokon sign bibia ankoso ye nanso eduru sa nopa no a utie food for thought wa bia na abo wasem so okay sometimes say o manhene wo ye food for thought rotimi kan se mi sana obi da was na papa masem yi na wate a wo kan na obaga so obi na abo na amane wate ase nti ni na nyankopon na twasa han na kire no so nti wo ko ye Facebook page na start now nipa be over 60,000 I ready a nyame ya adom ochina food for thought no omotwen omotwen me da se the essence nyankopon nkoso ama o manhene adwene o man nimde ni nyansa na wontumi mfa bi so ma ye nyina ne atiefo nyina mate me da se school fees na wate ne nka no memra na ya so nana onso me mo akwa ba yeja na ho ti sei dom ni ahwe ye da rade ase onim se o manhene Sompa 93.1 awia no ye de special live band ede ebre yahwefo ewo Sompa TV ene Sompa FM
me say oka bibi efa live band a yede ebre ya hwefo yi tofe medase na yada yetifo nyina se omukoso a kan ho ene sumpa Tera1 Media ene Sumpa TV Sumpa FM na eba live banda de obi ni se Ghana ha no ne ade ba ko a eye Sumpa 93.1 empanifo pa tade jomani ya bo live band fetete abepem na man yen mrante so ene yen abeje live band ho yes live band be bia be ko bia untumi enyim free enipa abrabom especially oba ebimam ha se ya na oba Kumasi ha live band omo ni mu bo pa aya joma tum se Ghana ha de ba live banda omo no omo ye number 1 the best omo na wo chenya mebo a ye de omo start live band no awusiafo sere ye di kan aboso no live band no ye lovers band onim se men kan sisupi se otekoko so edi na woda ni birthday a hye no nso ono na omo na ebo ewo ase omampanyi dada kofo odi na woda lovers band na ebo ase ti kire se efri ochina ekono akusi ni fiada so no enya sem ketwa kra school mama nsan emra wo ho na tawumi nkona menkofa ya tiefo ne yahwefo no ewo ahoma no so na nwumre no nso pepepe na nyamia yadom emrante ehene yebo afari ketacha obema man 88 o dane no ai 88 usi ni trase a 88 bacho ono nso anwumre no nso one na pamfo ebetena se ade na yahwefo ani yetiefo hwehwe mfiri wo ho yo mesa da sibem won se mrante ehene amanfo enim no o matenenka o munim ene pa ne nsempa e wonim yede ni nyina to nchen a wo ye panini asem bibiri afa nanim ya mi ameti hai bi fa manim ye ka experience ya o bi Sumpa 93.1 atiefo ni ahwefo nye ready fi se nyame adomo a wochena asem panipa no enye fadi agro kra sanse ye onipa bibiri a o mafa kwan bi so ACC amanfo bi adwuma wo fie wajapade aware mu ene ni obebiri akoso a emwa ni nyina no nyankopon ya adomo a ochena hene wono nso oba be kan wasem to tenase a enye easy ti mesre se obi so wo ha obi sha obi sisiw obi be so obo wapo obi e de wo fa kwan boni bi so a number ya ye di tuga no bomodi an se obefre na wonso ati do asema beto mrante hene anim ti de kan nyan se nyame ya mo chena obi a nye ready okay a school boy na watene nka no na chese ochena asem empenipa dwumadie no mrante hene yebo afari enso ebetena se nana mami enkofa course no kakra mra bikofa course no kakra ba na ya bedi nkomo abusiafo baabi aduri de wo betumi afreme me ba sabi hunu baabi a wo hwe me free ewo Sumpa TV so say Eastern region eye bunahafo tamale na wo hwe yen free chese baabi a wo hwe free bia no number no 0551 931931 0551931931 and 0548 931931 0548 931931 me ba cho se TV no e na wo ho e na wo hwe me na wo frɛ me dia me ba cho obetimi alowa volume no ama no akofom kra na watimi ni madi nkomo nya sa nso obetima twe ho free TV no ho kakra na yabo enkomo yenhwe na menhya se emfa afrɛfo no kakra enso e wo ha me ba cho otimi nka udi ani ba bi afrɛ me free your friend is doing a deal because free so okay me ba cho we are betting is a buy and one and okay akwa akukura ku chimfu amama yi na bi adwuma oh kafra de fache no why fache no oh yeah because adwuma na me no eme nyum na wo no yeah kenya me okay if you are me to tight na gibi ni aso si so a ni tie wo mate o ti be am na say hu bia ka se nyam wo kira no ye ko ni me kam ho pa ani di bia mate pa ama no ni fu ma ye mate ya da se okay yamfa we so me ba cho udi ni ba bi afre free
Udin anybody afraid free. Udin anybody afraid free. Hello. Sumpa radio ni. Me wa try Sumpa FM. Me ka se finya ni. Je play me je dem. Okay, eja dem me wa try eti o. Program na dia me no mo ana be eduma. Okay. Ya mo. Okay. Mate yada sepa nyankopon enhyiraw. Okay, me pacho onso okasa efri him. Me pacho udin ni ba bi afre me free. Udin ani ba bi afre me free. Oh, kafra. I'm say onso went to me anyina so. Me pacho udin ni ba bi afre me free. Me pacho wo so. Oh, kafra went to me anyina so. Me watch wudin ba bi afra me free. Hello. Yes sir, udin anybody a wote yenka free. Me bin do ko ka free manso. Manso. Me watch na che say manso wo hwe Sumpa TV ohun. That's right. Okay. Wo sha ase hwe Sumpa TV no, e na obetimi aka de afa Sumpa TV ho. That's me dey any ya na de TV no ko to ho na me hu. Okay. Na me show wa yiri pa. Dele ya na me hu na me bisabe. Isi ofu wa yiri pa na. Mate isi say wo hwehwe me aha na obehu me chiri kwan. Why? That's it. Eda CP. Me watch wonso obetimi aba ahoma no so. Said the medical abo ahoma no hyaase natural to ho. Eno na say oman hene transe. Ana say the man 88 katacha obe matnase a number kro ya na de be frɛ wo mo ye fa no asem empenipa food for thought enso oman hene e de be brɛ wo anopa bia free anopa nonum kopem sɛ no nsia ebebo no nsia bo a ye de kase bo a emu hwam e be brɛ wo ansana ade ache bia dwumadie nso atoa so yenko na yemfa afrɛfo no bia bacha wudi ni ba bia afrɛ free be bacha wudi ni ba bia afrɛ free Sompana 3.1. Bacha wo so Udin ni ba bia afrɛ free. Hello. Yes sir, Udin ma woni so kakra ma me why? Yo mate. Hello. Yes sir, o kasa free. It's a free no. North. Okay, we bacha north no Kroben so pay. Tantman no. Okay. Me bacha na che se wo hwe Sumpa TV no. Yeah. Okay. Ya da se pa nyankopon enhyira wo se. That's when you program you listen na me stress. Okay. Sompana 3.1. Okay. Mate me da se pi nyankopon enhyira wo. Me bacha wo nso obetimi aba ahoma no so. Me bacha wo yeni nkomo ehe na ote yenka efri. Udin ni ba bi afra me free. Udin anybody a ofra me free. Me watch all so. Okay. I'm saying what to me and so. Aha. Sompana 3.1. Me watch all also over to me afra yen. I was 0551931931 0551931931 and I say 0548931931. Me bacho yenko na onso yenin komo. Me bacho udin ni ba bi afra free. Udin any ba bi afra free. Hello. Me bacho wo so udin ni ba bi afra me free. Me show free Accra. Okay, Accra me bacho ehim fasa. Kaswa. Okay. Me bacho ne fro say. Oh, your family evangelist Nyama Isaac. Okay. Aze wadaroma o hwe free enkran die na say Sumpa TV so na o hwe me bacha o ma enti o e die na Sumpa TV ba e okay mate yada se pa nyankopon so nhyira o mate ya ba se ye besom ye man ye mbotae ne se biribia o pese ye yema wo no aya ma yenhu number no eguso eye 0551931931
931 931 0548 931 931 na yɛmmɔ nkɔmmɔ kakra ɛwɔ hɔ wɔn nso ɛhemfa ɛna ɔte yɛn ka efiri bibacha wodi ni baabi afra efiri bibacha wodi ɛne baabi afra efiri okay yɛnkɔ sɛ ɔno wantimi anyina so bibacha wodi ni baabi afra efiri afra mi dɛkio kasafu bokrom okay bibacha senior man mitio Michanti Sompa Nyasam Kitwa sa Nyasam Kofio Kalasan di Ochiache. Eh sa Mauni me. Okay. Macau senior. Macau pa. Me do so fida de munanse o kase me kase fida na ba kuna na wono tam no na dos na dra wo so ko kama choma me ko kamere di. Mate. Me da sipi nyago. Aha. Okay. Wow, if you need to pass another than a market ever. Makani mrenchi on. Mate, me da sipi enjoy weba. Why? Mate senior man me da sipi Nyankopon chirawo. Abusiafo nso betumi abaso na yetumi adi enkomo hyere nso Facebook no Sompa 93.1 FM on Facebook and YouTube no nso Sompa TV ho nyina no ubenya live enso ewo ho me ba cho udi ni ba bi afra free Pacho medinde ya usubrin for me kase free say she awaso okay me ba cho sahwifo ho ti say obi a ho ye habofo na che say Sompa TV na ohwe free me ba cho ma mintie o Pacho me Sompa de no an yeshe Sompa de movies no crane queen Nigeria movies wow ma ba yen so ye no mo be ye adwuma wa meda mate mo aso na ebeti mate ye be ma mo mo pa TV no so ni da hot clear kama clear mate also be that see ozu betimi abo awrom ahemfa na ohwe ye free himfa na also tie ewo Sompa 93.1 FM me bacha wudi ni ba bia frame free hello yes sir wudi ni ba bia free bacha me kaza pesa shikra ya kro okay me bacha senior wudi e de saying me din do bed me kaza Africa ya kro okay obed bacha ma mintie o me sure say ba bia akasa me free dey na che say Sompa TV na ohwe e dey na opese okafa Sompa TV ho ya na ba ze mo zo mapa na ba bia ya wono FZ wo chiga sai wo se shujabo so na monyuma pa mu die no na ye se ye bo mamba so titu pa ne o ma ne ya wo du kwache na me no TV ndi e bomba ya se o me judgment pa so o ma no mate me da se wotie ya se na me di kan tufo no TV no enyina TV no ho na wa me adi nkomo anansa wo de o TV no volume no ma ne nkofom kra nkomo aye die no eye phone so na me ni wudie abefo kwan so na efa TV ne so de ba enti sa wo ben no a ebe delay kakra fi se internet na ye de eye adwuma me ba cha koso efre ye na ye mon nkomo kama onso hemfa na ote ye nka efri we eye Sompa FM ene Sompa TV me ba cha udin ni ba bia afre me free hello udin ene ba bia afre me free ba cha me kaza se ba kwai okay oba hima be kwai me ba cha efro sen se fe ma me do fie ma me do fie papa bi me ba cha wadaroma mitio ede na wo kan fa Sompa TV ne Sompa FM Sompa me team many at the papa na me radio me TV ndi biada wow no ma anyu call many at the wow ene wo kina no pa urade adoma food for thought or dey brew okay me da say ya chia be kwai fo nyina asante be kwai Yankopon enhira mo ho de menim se munya Sompa FM esan so enya Sompa TV me ba cha wudi ni ba bia frame me free me ba cha say radio no ho na wo atwe ho free ho se TV no nso na wo atwe ho free ho na wada roma ye ni nkomo achi okay me ba cha so kasa free so ami
so I mean much okay yeah that's it me wa show we dey ejamwasa aseso ne abetena di ma yentie o senior the thing is say me be manageable sports of but say you embra mo sports can be sir presenters now mo wow. A nice question but trust me enche surprise biba okay why me da CP say unim say yen de ba ya ba no ya ba na hoden so ya ba no pabene so ohun say de yenwum no eka no Sompa TV ya ba no pabene so ya woni ma pi wo ho a ye beye e ma ne nyon me ba taw aba wudi ni ba bi afra free ofato fin manjo ye ja senior na mo ye awradi cry 3.1. so we dem ka fita tafo okay pacho mitio ekina o ma mitimu no ho pe na ka we dia mani na abebo ni sei me pacho senior ma mitio o family de ka na kana se e na ma se wa ma pa mo ye ya dasi ni free ete Sompa kano dia war ma fidida okay ayumli be da ma dia techna me dasi ni minum radio pacho mate e hwane da TV na mi minum na da radio die pacho mate for group so why na why we pacho pi nyankopon enhira wonso obetimi atoa so afre ye hemfa na ahwe Sompa TV free hemfa na Sompa FM so utie yen efree ma mento nka me pacho wudi ni ba bi afre free me bacho ahemfa na ote yen ka free me ka free Abuja kwagre okay Abuja me bacho senior man me bacho mitio me bro ba se na pa mo yen okay mate yada sepa se waba abebo yaba so me bacho hye no nso se opese u follow yen e wo Facebook a eye Sompa 93.1 FM na YouTube no nso hye no nso se ho nso eye Sompa TV na no da nchen a online no obenya e watara1media.com ho nso u follow yen ho a ana se sompaonline.com stories e gu ho no ho abusiafo ko ho na kokohwe ade a ehia me pa number no de koso a 0551931931 0548931931 na yemo enkomo me ba cho wudi ni ba bi afra free me ba cho wudi ni ba bi afra free asante mampo me ba cho mitio senior mitio I do say okay me ba cho any mitio I do say you said that was okay mate any yada CP asante mampo de na che kontonchi de hye enso ene o prekope yada mo ase monko so enhwe yen e wo Sompa TV ene Sompa FM me ba cho wudi ene ba bi afra free meju so be mana me ba cho wudi ni ba bi afra free you feel me apia me ka se free kofodia okay me ba cho abia mami ntio ene se ho de Sompa TV na ohwe Sompa TV muda opa basha wow movie ya kama wow movie ya kama futu mu kama wow mate na sia de na mu ni kwa ansa na mobile kwa de kama papa futu su wo mate de to ma hene mate me da say but me ka wo say ansa na me be fa course yi no na yeyi movie bi ekyerɛw yewie ya yebɛsen atoa so enti kɔso ama wa fidie no na ha na ene movie side be ma wo no ebɛboro wadwene no nti ase so onti na yebaaye hye no nso eti yaba se yeba abeso mo me ba chawo wudi ene ba bi afra free me ba chawo wudi ni ba bi afra free hello
Me ba cho udin ene ba bi afre free. Hello. Ohima wo so udin ene ba bi afre me free. Pastor from God him ka te free atebe. Oh wow. Bra hafo atebebu na che say wo ko che say mo yaji ho mo mayade. Me ba cho na che say Sumpa TV na wo hwe me ba cho mi tie o. Me ba cho. Yes, from God him ka te free atebe. God me ba cho mi tie o. Me say na ya le dia so ya ho o ye pa ni ye ben me say chia na me be hu programming Okay mate me da sipi se o hwe me enso e wo Sumpa TV say o hwehwe me aha e na obehu me afiri e wo Sumpa TV ai tofin komo me de bebre wate mate me da sipi ye be hia e wo fa che so tofin komo hye no nso ye wo dwumade bi nso a ye de bro ya to ne din na menim efiri dwuada bia kokosi se ya wada ebeduru no anwumre no nan wo be hia moa so mfotofi akwa metre dwam na me de na menim e de abro eye program foforo abusuafo se wan hwe sa program we no wan tie sa program we a wo be no ho me ba cho wodi ani ba bia wo fra ye free Udi any baby afraid free. Hello. Me ba cha udi ni baby afraid free. Me pa che friend Obaya, me ka free South Africa Boko. Okay, me ba cha meet you. Sumpa TV ye kiki. Wow. Ye kiki, ye superb. Yeah. Hello. Meet you. Actually, Sumpa TV ye superb. Wow. 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 Yami shampa. Yami sham. My neighbor money be nye je kra. Me aje bebe. Me da se. Me ba cho unzu udi ni baby afraid free. Udi any baby afraid free. Offenso. Me ba cho meet you. Mo program was no e kama pa TV so ani da ho papa. Okay. Ti mo ko sa desa na mo na ko so ne people sombra no mo gbe me da mo se. Me ba cho pi me da se. Yankopon enhira mo. Na che se da mudi achi no ye kra no aburo ya dwene ye nti ase so. Pa cho wudi any baby afraid free. Hello. Me ba cho wudi any baby afraid free. Actually, ka te free aswan. Okay. Aswase me ba cho me tie oba hima. Pacho Sumpa TV na say na. Me show by mo movies ne ka na ya ikomi no. Okay. Okay. He say see amu movie na mu yi na mo twa so ne de. O se mo twa so mai o. Me ba cho ye ba to aso ama osisi a why enche why. Okay, me da CP. Me ba cho wudi ni ba bi afra free. Maso me the Jennifer Mkasafu Jennifer, me ba cho meet you oba hima. Me also ya mi sha wo pa konkane mu movies na mu yi ni de bia ya sha mu customer e. Okay. Mate me da sipi nyankopon nhira wo pa. Nyankopon nhira wo. Me ba cho wudi any ba bi afra free. Me ba cho wo so wudi ni ba bi afra free. Okay, okay. Me ba cho wudi ni ba bi afra free. Hello. Masompa na ba mayen. Yen ka sendi an sino wakati. Oh, Kafra senior. Wadaro ma. De kula na ka se. Woni sports ni de hia me pa o. Sa? Da big catch bi o hono. Le bi o. Small one o. Ete ke mi join him le so ke sompa sama. Mate, me da sipi. Me ba cho unsu di ni ba bi afra me free. But friend me I ni Kasafu Eastern region be go. Wow. Oba hima me ba cho meet you. E pa cho me ni ji program ho pa na. E se me futu ba pa me de mamo ye. Ma ba fufu mo entertain wo ye be dina loto fu no wo be dina TV so na wo sem kola ni
de maniema no okay nti mo me fa ye ko amamre ni amani mu okay ye sua bibi papa pa wow na empala ni sua bibi papa nfi no dama oba hima masiu so mpa hima wate amen chese afutu ade abre ya nwumre no ano den me hye wo bo se Tarawan Media yen pa de sa de ne de tofia kwa se ye betena se pa ne abeya de a sebe ebe se ye madachi na ebe se ye manya se ye busua de me hye mu sa abo ne se dabi eno de ya to atwe na chire kura me ba cha odi ni ba bi afra free me ba cha metie o ba hima Toffee. Yes, oh, yes, sir. Toffee na design. Already cram you, senior. Ede ya go fancy. Toffee sports no here sports no. Mate kasa, wate. Loto fo no, for be ji oni ade ya tram. Ba ade man na be ba mu stadium mo. Mate. Obi akra ndimi nsi ha. Mbacho. Onso odi ni ba bi afra me free. Tamale, okay. Senior, what are Roma? Me bacho meet you. Oh, to share my new program. No, I need wow. Now, me, I didn't come back and say, Mr. Moa, all day, they were training you with Tamale, Mr. Moa, I'm a reporter from Tamale. Sir, Mate. What can you sure say? News editor, Eddie, you want to go aquam, he say. Yen de ye be som ye man ye be twapo krako asuoja na yakosom nso ewo ho me ba cha wo nso obetimi afre yen ewo ahoma no so ba bi a wote yen ka free no ma onso yen te wo nka ba cha wodin ni ba bi afre free The from Ishmael kasa free Ishmael ba cha wo so okay, I'm say Ishmael to me anyina ahoma no so. Me bacho wudi anybody be afraid free. Oh, kafra. Me bacho wudi anybody be afraid free. Bacho 7 kwame. I'm program na mo in the fact when it job special movie na we na nyumbre. Wow. Me bacho yeda sepa de mu hianko anso ena sompa ye beye ede amamo. Yesi ye din no eye sompa e ma ketuapa. Me bacho wudi ni ba bi afra free. Me bacho wo so wudi ni ba bi afra free. Hello Toffee na bibi abokore. Already cram you senior. We na unya me fo abo abaso e wa adwuma mo sha ase a mo bono. Ya da se. Like I say, Nyankopon shira mo ye mo amunia sports media Bushia FM. Okay. Papatis so achia wo. Okay. Ugane wa ajenkwa area wasa abaso ame. Eye. Ai kwa ho. Okay, abusiafo enche na ye de course no e ba na wiye na ye pese ye temo nka. Me ba cho udin anywhere bi a ofre free. Me ba cho udin ni ba bi afra free. Okay. Course no ma mi fa empem ha kakra na mi nko school fees wo. Na school. Em say oko Facebook ho a. Yeah. Amanfo so akire o madwene dodo no a ewo ho. Ma mi ntie otaw. All right. Amanfo ni ajepa na o hwe ani Richmond. Or say good work. Felix Opon or say watching live from Friday. And one BM or say share or catch a man for say or share Facebook or no buy and measure keke. Usha no I like it, no I share. Now if you page no so I subscribe it, na bibia ekuye. Nana ya ode naniaje pa naniaje. Yen share yaw 6 or say watching from Kumasi Atonsu Agogo. And Isaac Opoku bisa or say it's your TV on digital.
or say is your TV on digital. And they will need decoder or process to me sharing. And encourage say soon. Okay, Isaac Opoku soon. Why? Nana Ampem Dakon or say great job. Yeah, that must. And I Godfred Mwenkari. Or say I am Godfred watching you live from Accra, Fadama. Okay. And Porter the Don. Porter Don. Or say such unpredictable program. Wow. And Dada Kwesia J or say watching you live from France. Yeah. Wow. And some part would say Mate. Alfred who are saying watching you live from Kintampo Hill. Okay. Hilltop. Good work. Foster Amwafo crucifix or say it's crystal clear. Sumpa no size. Wow. Sumpa no size. And Nana Ajikum Maxwell and so the Bia Betum this year. I'll say from Toronto G at Jacobu. Okay. I'll say I'm really enjoying the show live from Kwame Danso. Okay. Hona or the free Sylvester. How is any district? Jacobu. Okay. Or the Babro from the Babon Bro for Quanso. All right. And it's Sylvester Amwa. I'll say I hope Alibaba is coming to host breaking news. Watching you live from Dubai. Wow. I say Alibaba be hosting breaking news Nana. Okay. And you say Obeka someone change surprise. All right. And Joseph Boachiche say God bless you all. Okay. And Azuda or say watching you live from Accra. Okay. I love you all. Okay. Asari Kingsford or say watching you live from Bogoso. Bogoso. And Nana Mpem Dakon asan diaba. Nanidini or the second kahon. Okay. Tinana Ampem Dakon the second. Okay. Or say this is Henry watching you live from Accra, your director. Okay. All right. Mahuno. And Antoine Akon Hammond. Or say give us a 360 of the studio. And also a surprise. All right, so Dave Snow. I'll say this is Richie watching you live from Mampontain. Okay. Now there then is a messages ne koso no number no views no kwa na ekosro. Wow. Kwa na ekwo. And a messages no so ba na eba. Wow. Godfred Asanba say I can't wait to see you tomorrow. Wow. I can't wait to see you tomorrow. Azuda diaba. I say Toffee say hi to me, Dorcas. Oh, Dorcas, hi. And Dorcas, yeah, say hi. Hi, okay. Hi. And also bet me akoswa follow here. Now watch your Facebook or now to messages about my last one we okay. Max Michael Akosa or the aba or say we'll be glad seeing the main man or mine here tomorrow morning. Food for thought. Wow. I can't wait. I can't wait. But yesterday trade am ponse obema ya hoden ne nkwa. Nana Jumandi aba. Okay. Question will be said there. Or say will you do sports? Oh, I know the so him say aduane. Yeah. Then yeah answer is say yes. Yes. Na a big fish never. And also a surprise. Okay, I was here for me call line so na me fa kakra na yenhwe line gusu 0551 931931 0551 931931 and as 0548 931931 0548 931931. We ba cho wudi ni ba bi afre free. Yes, me Abuaje. That's free. I'm not sure register. Okay. Aja Abuaje me pa cho meet you. I'm so who say question bi say inya no digital no crazy. We need decoder crown na. Inya sympathy. We need decoder crown na. Inya sympathy. You na mo ye no so e koso pa. Mate. E le koso anso ni afem pa. Mate, ya da si. Okay. Hello. Hello. We ba cho wudi ni ba bi afre free. Me need the Ransford. Wait my friend forgive and forget because of you just so gonna. Okay, me ba cho Ransford meet you. I ready my pa mo born na ja me from aboma baso. Na ma ti mo pa nyezi. Ya me shira mo ni my pa so amoye. Mate ya da si pi. I was here for the idea na drew no. Me fa 5 course na ye de si
ye ne mu betena emfie pii ye bie ya homa no monko so nhwe TV no me ka kyerɛ say said ye maame ebetu yemfo no obehu local series ahodo nam kwan mu a yakeka nneɛma bomu a enche obete yenka na yebema okwan na nso ba bi awo no ye ne wabonkomo na watie na wahwe no kama nso yenko na memfa 5 course na me share bo no me wi ana de course no AC me ba cha wodin ni ba bi afrɛ me ba cha wo so wodin ni ba bi afrɛ okay say wantimi anyina so me ba cha wo so wodin e ba bi afrɛ me free. Hello. Me ba cha wodin ni ba bi afrɛ me free. Yes sir. Nyami chila mo pa mo program so kama pa. Yeah, that's it. So ya pa ne o mai ne Mrantie hene. Mrantie we di jano oba ne on konkon. Hey, say ready and ya mai no. Okay. Okay, Mate, me da se. Ene mrantie hene na ye ja. Ena o mai hene ye oba. Ena me ye konkon kra me bo chi do. Where me ano machiche ne kwan ano no a mpacha usudi ni ba bi afrɛ Udin any ba bi afrɛ Hello Tofi Obapa Mamu gidi yeah na Pacho na mo ye de Nyankopon adom de Nyankopon me pacho mpete mi wa di kwenso so e party eh Sa and no one should me free. A serious question. Many abrita, my friends are from sending now. Oh, Oluman is me mesumwa. Why? One is me mesumwa. But that's so what must say, or Yango point show. If I saw Uzudi, never be afraid me free. If I saw Udi, anybody be afraid free. Good evening, Tofi. Mamma, Major so. But the faithful corner, the family Di Maria. Oh, Di Maria, me patcho me tio senior. And Pacho, the kind of bomb basso, we stay in the dear. Miss Lamaka and Ghana in Anita Honor. Me that's see. That's it. Yes, Mungo Palitrokin and accosting Murunumbra. Can I say them I'm the Kankai? The Stromo. Friend is saying, I suffer phone up on phone and go for the extreme. You people station so. Mate, Mate, Moon is animal, but the extreme. And I'm going to let you out. Mate, and no crowd there. Medical catch or set of Fiaqua, a BNC. Michelle Bo set me for 5 course. Minim 5 for them some affair. Eh, mo mean fancy course on the bar never. But my mean science on na Facebook no so yenkofa 5 messages mra. Ye de ba wi a na che say ye de dwumade no eba na wi a eno no. Na mom me be kan sem bi a kyerɛw. Koso a hwɛ yo Sompa TV and a Sompa 93.1 FM. School mami o. All right, Tofi, my yemfa messages no be and 9B in chum na fi. Sorry so. Michael Siama Diaba. I say I'm Michael from Asante Achim North. Okay. I say Sompa, good start. Okay. Barack Ochre. I say good work. Okay. And I feel Obin Charles. I say I'm watching you guys from Bekwai. They are also at the Abanono. Yanko Anochi Augustine. I say I'm watching you live from Seshi. Akontomra, Western North region. Okay. Ena ordinary message free ebaye. Na Obapa Adwa Nyantechiwa. I say please pick my call. Next way the message is in kwa. And the last one no. Okay. Entry Richard. Ono asa ebisa digital na same beam. Okay. I say why are you not on digital? Okay. Yeah, da omasi. Nyame ya doma. Enche ombeti enka. Yeah. School me da say na obeso me. Why? Wado benya akatuapa. Amen. Nana, me ja okwan. Onso Nyankopon nhyira wo. Nhyira wo so. Aha, akatuapa ho ma wati.
medasi yero ho som na sompa bia e wa akatua pa eno antini aba no ye okay medasi awusiafo se wo hwe me e wo sompa tv a wo ye oba yero ho na som ukunu yi na mpanyin se wo som ukunu yi a o che oba timisro yero ho som ukunu yi wate ena ye be man so a som oyiri yi na wo som oyiri yi a wo benya aduane pa adi na yiri se wo te kasa ana se wo ye dwuma ye ni a adwuma a wo ye no yero ho som wate se wo ye o man mu adwuma ye ni a wo ye aban adwuma yero ho som o na wo som a benya promotion why mesro emfa som eni agro eno nti ne fra ye sompa e marketua pa obi a wo som bie nya akatua pa enti efi na ekoi no hyase bodawuru na ka kire obi se sompa ba na yen de ye ba se ye ba abesom adwum we ye me de mami mo why what am mami mo nwum we enkyere wo de tie Onitimbi opue ya wampuo ni kwao odi enije ni nkwansha abrabo mu afutuo nyamsumu ani daso ade enije abro ni panyina sompaba ebe sumima sompa efa na 3.1 na ya wani pama o na unu huarada efisa gudie munsemo ubenya abrabo munsemo ubenya nyamsungu nsem ubenya anijie munsem ubenya anyumpa na kakoma ubenya yamaimu amanyosem ubenya osumpa di bravo ubenya ni nyina ubenya sompa FM 93.1 Sompadie Ema kefia pa Ebacho se eba sompa omo ye ntafo kire se ye wo sompa 93.1 FM na eno ti kokoda ebacho ye wo we nso ti we Onitimbi opue ya wampuo ni kwao odi enije ni nkwansha abrabo mu afutuo nyamsumu ani daso ade enije abro ni panyina sompaba ebe sumima sompa TV yabo Sompaba ebe sumima Fawa fide no to sompa Fato sompa TV na ya wani pama o na unu huarada efisa gudie munsemo ubenya abrabo munsemo ubenya nyamsungu nsem ubenya anijie munsem ubenya anyumpa na kakoma ubenya yamaimu amanyosem ubenya osumpa di bravo ubenya ni nyina sompa TV yabane papini su sompa die ema kefia pa anyumrei mame na wase se wo hweyen e wo sompa TV brekrona no osan so etie yen e wo sompa 93.1 FM meda se wa join yen e wo sompa TV on YouTube brekrona no meda se wasan join yen e wo Facebook eye sompa 93.1 FM ade hia me ne se share ma onua enso enhwe bi ya fra me tofe akwa o fra me na poku a magiso hye no nso kosiada no pa bia me ne mabadwafo e de fache dwumadie e de brewo hye no nso se ye wo new segment ye de abehiem
na edru kwasie da bia no pa boa wo ho me was special gift me wa chede bia me de be ma bra wo be frɛ me na mabisa wasɛm bi uyi ano na se watwa ubenya chede yesronko mapem so obete yenka ɛwɔ ha ɛna the main programmer ɛyɛ fache no nso nyankopɔn yɛ adoma kwasia da edi animu yi no asɛm bi asi na yɛ asɛm kɛseɛ wobɛhwɛ wɔ Sompa TV ɛne Sompa FM yɛ de bɛbrɛw na mom ɛnɛ yɛ kɔda yi no bɔmmɔden sɛ ɛmmɔ no num na wate wani ɛmfa wo ni baabi a wotie mpaebɔ baabi a wobɔ mpaebɔ mesrɛw ɔman hene yawadu buachi ɛbɛtena se ɛde food for thought ɛde abrɛw ɛyɛ programs ronko koraa ɔhu sɛ baka kyerɛw sɛ aboa yɛfrɛ no ɔkɔdeɛ ɔkɔtɛ na ɔba a ɔde ahoɔden foforɔ ɛna ɛba eti ɔkyena no pa yɛnhyia ɔman hene yawadu buachi wobɛhwɛ no wɔ Sompa TV brɛkorɔ no nso wobɛsan nso ahwɛ ɛwɔ wobɛtie nso ɛwɔ Sompa 93.1 owia awia no freedom ko no kɔnoa no hyɛ no nso yɛabɔ onyuma akɔ akoduro no yɛsan so the live band special live band wei ɛyɛ gift a Sompa FM ne Sompa TV ɛde ɛbrɛ wɔ na lovers band wonim sɛ ɔman yi mu program bi a yɛ big bia no ɔmo ɛna ɛbɔ amakyi de bɔ show a ɔmo na ɛbɔ kodwantwi bɔ a dadi lumba no nyina ɛbɔ show a ɔmo ɛna ɛbɔ yɛde live band ɛbɛbrɛw ɛwɔ Sompa FM ɛne Sompa TV so ɛno te ɛkɔkɔda a hyɛ no nso sɛ na nwumre no nso pɛpɛpɛpɛpɛ na me ne okasa yi no na kɛtɛkyɛw bɛma mmeranteɛ hene yɛbo afari man 88 ɔno nso ɛtena se a ne program a ɔde ɛbrɛ no wɔse asɛm ɛmpɛ nipa asɛm ɛmpɛ nipa nyankopɔn nhyira wo menim sɛ awurade yɛ adom a yɛbɛsan nso ahyia ɛwɔ afidie so maka kyerɛw sɛ ɛnkyɛ yɛde program bi brɛ wo yɛato ne din na menim ɛyɛ program soronko na mo nua mo somfo tɔfe akwa me ana mɛtra se ɛde show yi ɛde abrɛ wo meda ase makra wo Onuntin bi epue opue ya wampue ni kwao odi enijie ni nkranhye abrabo mu afutuo nyamsum ani daso edi enijie bro ni panyina Sompaba ebesumima Sompa FM 93.1 na yawani pama o na unu huarada efisa gudie munsemo ubenya aberabo munsemo ubenya nyamsum munsem ubenya anijie munsem ubenya anyumpa na kakoma ubenya yamaimu amanyosem ubenya osumpa di bravo ubenya ni nyina ubenya Sompa FM 93.1 Sompa die Emma Kefiapa Sompa